أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوشکو براین عزیز اف در سامه 25 جمونبیهات ابن حجر عسقلانی نوه کتاب ما تام چیه منبیهات على الاستعداد لیوم المعاد. نوه نویسکار ما چیه؟ نوه نویسکار و کتاب چیه؟ شهاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی المصري الشافعیه. خوشکو براین دلال هکه درس کیف هوش و درس مرابطه هون فیدلی ببینی هیویام رجامش هوا اوه هون ببی قنال آبونه قنال ما یوتیوبه و هون توصیل یه در و دور خواه بکی هون بلاو بکی دا وکو انسان ما بهتر استفادهش وی علم خوده بکن شوا معلومات فیده دار بکن ببین شریک خیر و آخرته. اشترى مويتي أم دست ببكي وعن ابن عباس رضي الله عنهمش ابن عباس هاتنا قلتنا خدش يباوي ورازي بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتيا پیغمبر خده هوليغات ذات يوم روجك جو لا لإبليس عليه اللعنة. روجك پیغمبر خودش ابلیس علیه اللعنه پرسی کم احباء کم من امتی چند دوست تهنش امتامه چند دوست تهنش امتامه قال 10 نفرن 10 قسم انسان هنش امتا 10 قسم انسان دوست منن. الامام الجائر او حکمدار ظالم او حکمدار ظالم والمتكبر او يكو كبريدك او يكو خسر انسان را دبینه والغني الذي لا يبالي من اين يكتسب المال وفي ماذا ينفق او دولمندکو اهمیت ناده کمال خوش کیده قزنشتیه کیده دستوات خه حلالیش حرامیش کیده دستوات خه و اهمیت ناده کل کیده دا خرج دیگه یعنی گورا کیف آخوا چه حلال چه حرام نانره و همون کیده دست و کبه مال خوا دست خواهد خه کسب دیگه و کیف و چه بده ولی صرف دیگه اب زنگیج افری دوست منه. والعالم الذي صدق الامير على جوره او عالم تصدیق حکمداری دیگه سر ظلموی یعنی بیشه تل ریا راستا و تسر ریا راستی تصدیق حکمداری دیگه حکمدار دیگه سر ظلموی و تاجر الخائن تجار خائن تجار خائن خائن والمحتكر محتكر اوکو مال دواتشیره مال پیاسه ده هفت جوینه و دواتشیره حتی کو پیاسه گرام ببه حتی کو پیاسه گرام ببه هنگه دفروشه. و زانی اوکو زناکر و آکل الربا اوکو فائز دخواه ربا دخواه والبخیل الذي لا يبالي من أين يجمع المال او كنت او بخیله او كنت او انسان كنت بخیر نان رکا یعنی اهمیت ناد کمال خواه شکویده ده هف اما ده هفو و ده هفو ده تینی سر هف چش حلال چش حلال چش حرام. و شاربو و شارب الخمری مدمن علیها اوکو عرق بدخواه و دوام سر عرقت یعنی عرق بخور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم پشتی هنگه پیغمبر خود هولیگات فکم اعداء کم من امتی یلاش امتام چند دجمن دهنه یا ابلیس امتام چند دجمن دهنه قال 20 نفرن گو 20 ششید انساناش امتاتا دجمن منن اولهم انت یا محمد دجمن اول توی یا محمد صلى الله عليه وسلم فإني أبغضك از اشتد عنرم حشتناكم والعالم العامل بالعلم او عالم عمل دکب علم خوا او عالم به علم خوا دچه و حامل القرآن اذا عمل بما فيه او حامل قرآن او کو قرآن خوین و قرآنش برکری وقتی کو عمل قرآن او عمل قرآن بکه او قرآن خوین عمل قرآن دکه او جدش منه والمؤذن لله في 5 صلوات او مؤذنش بو خوده باین ده بنچ وقتا پنج وقت میشه جبو خود بانگ داده او مؤذن جیدش منه و محب الفقراء والمساکین والیتاما او او کو حش فقیرات و حش مسکینات و حش یتیمات
حش فقير ومسكين ويتيمات او جدش منه وذو قلب رحيم اوكو خدان قلب رحيم خواه قلب شفيق خواه قلب بمرحمات برحم خواه قلب برحم والمتواضع للحق اوكو همبري حقية نفس بچوك به همبري حقية نفس بچوك به حقية قبول بك والشاب نشأ في طاعة الله تعالى او لاوك نف طاعت خدا دا مازم بي نف طاعت خدا دا مازم بي وك ام بیجی فیدانه که و که گیا که نف طاعت خدا دا مازم بی و آکل الحلامی و آکل الحلالی او کو رزق کدا حلال دخواه کدا حلال کدا حلال دخواه و شابان المتحابان فی الله او هر دولو جبو او دلو هبن جبو خدا حش هف بکنه دلو هبن دلو هبن جبو خدا حش هف دکن والحريص على الصلاة في الجماعة او کو حساسیت حساسیت شانیده ده جبو میجا جماعت یعنی حساسه جبو نمشکن جماعت والذي يصلي بالليل والناس نيامون او كسيكو شيف رابع نمجدك انسان حميل خودا انسان حميل خودا او رابع طاعت دك والذي يمسك نفسه عن الحرام او يكو نفسه خود ضفت دك حرامي نفسه خوش حرامي ضفت دك يعني حرامي ناكا والذي ينصح والذي ينصح او يكو خير خوزه عن صنايا او يكون نصيحتك يعني خير خوزه عن صنايا وفي رواية يدعو للإخوان وليس في قلبه شيء روايتك دا اوكو دعاش برای خواه مسلمان راتيا وليس في قلبه شيء تتش قلبه بيداتنا يعني ت منفعات وت يعني باكلانتي وتهوفي القلب يداتنا جبرای خواه مسلمان را دعا دكه والذي يكون أبدا على وضوء و اوکو دوام لی بتمی دسمش دیگری هر وقت دسمش دیگری تجا به دسمش ناگری و سخی اوکو سخی اوکو جومرت اوکو مرت وحسن الخلق وحسن الخلق اوكو اخلاق اسبحي اخلاق بيسبحي والمصدق ربه بما ضمن الله له اوكو تصديق رب خودك بوتش توكو خوده خود گرتی وتش تو خوده خود گرتی دا تصدیق رب خودی که تش تو خوده خود گرتی بیش خوده بده ما خوده او خوده خود گرتی از فکر و ناکم از ایش خوا بنرم که وظیفه مچیا عبدی وظیفه من عبدی که چه از الو بنرم والمحسن الى مستورات الارامل الى والمحسن الى مستورات الارامل اوكو قنجل او جنوبيا مستوره او جنوبيا ولي در نکردن و ناشخلن و مستور المال خدانه و نوچ قوي نوف انسان دا وجا اوكو قنجل و جنوبيا ديك والمستعد للموت اوكو خو حاضر کی خو حاضر دکش مرنه را بالتمي خو حاضر دکش مرنه را وقال وهب بن منبه وهب كره منبه قوتيا مكتوب في التوراة التوراة ده هولي نفيسيا توراة ده هولي هاتن نفيساندن من تزود في الدنيا صار يوم القيامة حبيب الله كسي كل دنيا ده حاضر بكش آخرت آخرا تزود في الدنيا ده زاد و ذخيره آخرت بدهفش خرا صار يوم القيامة حبيب الله يرجع قيامة ببا حبيب خوده ببا دوست خوده ببا محبوب خوده ومن ترك الغضب صار في جوار الله کسی که ترک غضب آخه بکه ترک ارن آخه بکه ترک غضب آخه ارن آخه بکه یه ببه جیران خوده جنت آویده ببه جیران خوده یعنی یه نزیک خوده به و من ترک حب العيش في الدنيا صار يوم القيامة آمنا من عذاب الله کسی که من ترک حب العيش في الدنيا کسی که محبت جیانه محبت حیات دنیای دا ترک بکن محبت یعنی نه به عاشق دنیای نه به عاشق حیات دنیای یعنی آخرت خوشبیر نکه نه به مفتون و عاشق حیات دنیای دا صار یوم القیامت آمنا من عذاب الله رجا قیامت یه به امین یه به اولادار عذاب خوده یه به امین یه امین بهش عذاب خوده
ومن ترك الحسد صار يوم القيامة محمودا. کسی که حسد خود ترک بکه بجبری ترک بکه حسد کسی نبه صار يوم القيامة محمودا على رؤوس الخلائق. روز قیامت حضور جميع مخلوق دا خدا مدحوی بکه خدا مدحوی بکه یه محمود به یه حمد یعنی مدحوی بکرن على رؤوس الخلائق پیشبری جميع مخلوقات حضور جميع مخلوقات همین مخلوق همین انسان بده حاضر. و من ترک حب الریاستی کسی که محبت رئیستیه محبت حجی کرنا سروکاتیه ترک بکه یعنی نه بلا نبجا الله عزب سروک صار يوم القيامة عزيزا عند الملك الجبار. رجع قيامته عزيز بالنك ملك جبار هو رب العالمين نكوي ملك جبار هو رب العالمين يرجع قيامته عزيز به. ومن ترك الفضول في الدنيا کسی که تشتا فضولی ترک بکل دنیای دا تشتا فضولی تشتا نلازم جرا ترک بکل دنیای دا صار ناعما في الابرار. صار ناعما في الابرار یه نوم نعمت به نوم نعمت به دیگل قنجا یه دیگل قنجا نوم نعمت به. و من ترک الخصومة في الدنيا کسی که خصومت و نیاریه ترک بکل دنیای دا خصومت و نیاریه ترک بکه نیاریا مسلمان ها انسان ها صار يوم القيامة من الفائزين. یه رجا قیامت ببش کسی کسی کوین مراد خواه کسی خلاص بین کسی کوین مراد خواه. و من ترک البخل فی الدنیا کسی کو ترک بخیلیه بکه ترک گندیدیه بکه الدنيا دا صار مذكورا عند رؤوس الخلائق حضور مخلوق حضور انسان حمیادا نوبویه به خواندن یه بز نوبه به ذکر کردن نوبه به خوان نوبه به خواندن. و من ترک الراحة في الدنيا کسی کو ترک راحت بکل دنیا دا ترک راحت که صار يوم القيامة مسرورا یه روز قیامت مسرور ببه مسعود ببه کیف خوش ببه. و من ترک الحرام في الدنيا کسی کل دنیا دا حرامی ترک بکه صار يوم القيامة في جوار الانبیاء یه روز قیامت ببه جیران پیغمبرا. و من ترک النظر في الحرام في الدنيا کسی کو دنیا دا ترک نظر حرام بکه دنیا دا نامحرم آتش حرام لننره ترک نظر لنرین حرام بکه فرح الله عینه یوم القیامة في الجنة. خود آلا جاوی کیف خوش بکه جاوی خوش بکه جاوی کیف خوش بکه رجا قیامت الجنت دا آخرت الجنت دا. و من ترک الغنا في الدنيا و اختار الفقر کسی کو زنگینی ترک بکه دنیا دا ترجیح و فقیریه بکه یعنی چو مال خواه ریو خود دا خش بکه و حتی مولوی هنده ببل دنیای دا و ترجیح و فقیریه بکه بعثه الله تعالی یوم القیامت مع الولیین و النبیین. روز قیامت خودی وی بین بر محشره دیگل اولیاء خواه و دیگل پیغمبرین خواه. و من قام بحوائج الناس في الدنيا قضى الله تعالى حوائجه في الدنيا والآخرة. کسی الدنیا دا محتاجی انسان رو پیبینه کسی کل دنیا دا محتاجی انسان رو ببینه قضى الله تعالى حوائجه في الدنيا والآخرة خدا الدنيا وآخرة هركو محتاجين وبيبينه. ومن أراد أن يكون في قبره مونسون کسی کو بوه قبروی دا بهنوی تانک نبه یعنی قبروی دا بهنوی تانک نبه و یک دوستوی هبل قبر دا يعني عمل بجرب بالدوست عمل بي الصالح جرب بالدوست بينه يطين بالقبر دا فليقم في ظلمة الليل وليصلي بلا طاريتيا شيفيد الرابع ونماش بكام. ومن أراد أن يكون في ظل عرش الرحمن كسي بفل بنسها بمين بنسها عرش خديدا يعني بن سحقا عرش خديدا رجع قيامته فليكن زاهدا بلا زاهد بلا قيمة ندى الدنيا. ومن أراد أن يكون حسابه يسيرا كسي بفل حسابه سببه حسابه حساب عملوي المحشر بر محكمة خده سببه بلا فليكن ناصحا لنفسه وإخوانه بلا خير خبخا وخير برای خواه مسلمان جي بوه. ومن أراد أن يكون الملائكة زائرين له كسي كو بوه ملائكت زيارته بكنا چن سراوي
القيامات جنات دا من لو كانت زيارته بكن چن زيارته بشن سراوي فليكن ورعا بلا تقوى دار بلا خوش حرامي وده ومن أراد أن يسكن في بحبوحة الجنة كسكو بفي بتشقنشكو جنته بتشقنشكو جنته سر جنته فليمركز جنته فليكن ذاكرا لله بالليل والنهار بلا شب وروش ذكر خدای خواه ومن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب كسبب بحسابو بحسابو بجزا بحسابو بسر وبحساب بچ جنته فليتوب إلى الله توبة نصوحا بلا توبة كل بال خده با و توبة صميمي توبة نصوح توبة نصوح ومن أراد أن يكون غنيا فليكن راضيا بما قسمه الله تعالى کسی که بوه زنگین به کسی که بوه زنگین به بلا راضی به تقسیمات خوده بلا راضی به رزق خوده او رزق خوده که قسمت وی بلا بوه راضی به ومن أراد أن يكون مع الله فقيها فليكن خاشعا کسی که بوه نک خوده فقیه به نک خوده عالم دینی به عالم دینی به نک خوده فليكن خاشعا بلا خاشع به بلا اش خوده بترسي وقلبي دلويش كاستيبه و يعني همبري خوده ومن أراد أن يكون حكيما كسي ببه حكيم ببه حكيم يعني عاقل من وخدان حكمت فليكن عالما بلا عالم به ومن أراد أن يكون سالما من الناس كسي ببهش أنسان بمين السلامات أنسان بمين السلامات فلا يذكر أحدا إلا بخير بلا بحث تكسي نكه انجق بقنجي شخيني بقنجيه بلا بحث تكسي نكه وليعتبر فيها من أي شيء خلق فيها من أي شيء خلقت ولنا ولماذا خلقت بلا الفي دنيا دا عبرت بگیره بلا في دنيا دا عبرت بگیره بيجي جلا من أي شيء خلقت اش چهان ما خلقاندن اش مثلا چهان ما خلقاندن من شاء چیه ولماذا خلقت اش بو چهان ما خلقاندن ومن أراد الشرف في الدنيا والآخرة کسی که دنیا و آخرت هر کدام شرف بوه فل یختر الآخرة على الدنيا بلا دنیای ترجیح بلا آخرت ترجیح بکه سر دنیا خواه بلا آخرت خواه ترجیح بکه بلا آخرت خواه بگره سر دنیا خواه ومن أراد الفردوس والنعيم الذي لا يفنى کسی که جنة الفردوس او نعمت خلاصی جرا تنه کسی فردوس بوه او نعمت خلاصي جراتنا بوه فليضع عمره في فساد الدنيا فليضع عمره في فساد الدنيا فلا يضع عمره في فساد الدنيا بلا عمر خواه فساد دنیا دا زعانك فلا يضع عمره في فساد الدنيا بلا عمر خواه الفساديات دنیا دا زعانك ومن أراد الجنة في الدنيا کسی که جنت دنیا دا جنت بوه دنیا و آخرت دا جنت بوه فعليه بال بالسخاوة بلا سخی به بلا جومرد به بلا مرد به لأن السخية چون کسی که مرد قريب إلى الجنة نزيك جنتها وبعيد من النار دوریش جهنمه و من اراد ان ينور قلبه بالنور التام کسی که به قلب خواه تنویر بکه قلب خواه راناهی بکه بنورها تام فعليه بالتفکر والاعتبار بلا تفکر و عبرتش دست بر دست خواه برنده بلا هر وقت تفکر بکه عبرت بستنش تشتا ومن أراد أن يكون له بدن صابر ولسان ذاكر وقلب خاشعون کسی که به قلبك بدنك صابر کرد و دیلك ذاکر يعني زمانك ذاکر ذکر کرد و قلبك خاشع قلبك تجي خوف خوده هبه کسی به افشر هبن فعليه بكثرة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بلا جل استغفار بك جبو مؤمن ميرو جان بلا جبو مسلمان ميرو جان الحمد لله ما كتاب خلاص كر ان شاء الله حتى يعني كتابك ده ام دي سراست هف بي خاطر هوا ببین خیر و خوشیه دا